Kolasib Excise Narcotic Department BSF le Kolasib Venglai branch me Kumpuan 10 Bairabi Road 0 point ruihhlo Crystal Meth nia an rin man ania. Kolasib District Football Association chuan nimin khan project Venglai me hola general body meeting an nei. Minister K.LALRINLIANA'N MZP headquarters Kolasib BUATSAIH REMNA ni sanghi somni pathum LAWMNA hun HMANPUI. Tuirial Block 1 Congress Committee in nimina Hortoki-a political training and BUATSAIH hmanpuitu. Mizoram Pradesh Congress Committee Vice President Thanzara chuan MNF sorkarin an sorkar dun an thil tiam an ti hlotlin le silau abua siam tham awm to ti asoi. Pvt.Ltd Chibei ule CT.MAWIA kania Chanchin Thar ngai thlak chhun zomang. Kolasib Excise Narcotic Department BSF le Kolasib Venglai branch me Kumpuan 10 Bairabi Road 0 point ruihhlo Crystal Meth nia rin man ania. Ruihhlo hi mami district tuipui bari achangin brumi parukin bike pakhat le alto car in an ron phur chawa thudon bozui nimin ni somthum tharuk sangni somni pathum tlai khan Kolasib Excise BSF le Kolasib Venglai branch me Kumpuan 10 Bairabi Road 0 point ruihhlo hi anin hlan chong tur hinang chingin mi pahni Mizoram kum somthum pathum son of BUATSAIH mami district tuipui bari le Chandar Prakash Riang kum somni pali son of Onsoram Riang te chuman ania midang pali te antlan chehman ania ruihhlo Crystal Meth nia an rin ni in gram zasari somthum pali point pasari pariata rit ania ruihhlo nei tu nia in soi Mizoram chuan chengnoi somthum shal turin alei tu tenen a in thural puite chu in befelin Bairabi Road 0 point an inhlan an tum thu asoya ruihhlo chu Bangladesh lamatanga ron lut ani arin thu asoi ani. Kolasib Excise Narcotics Department chuan thu BUATSAIH lutin voin ni khatla sari sangni somni pathum khan court an shrai ngala Kolasib Excise Narcotics Department chuan Mizorama Crystal Meth hi an laman man alani ngai lawa alo lu rin ngei na an shiat lo thu an soya aman zat tur chut ko nga po internet atanga an hmu danin thil man chu marketa chengnoi zaman hu nia an rin thu kan palai an shil ani. Kolasib District Football Association chuan nimin khan project Venglai me hola general body meeting an neya meeting chuan KDFA Silver Jubilee lomte Zarna Sports Stadium chu in khel theina siam tura thunei tu te hnen thlente le Sports Stadium le district chunga football ground siam mek te chu KDFA and kultura thunei tu te hnen thlen an rela KDFA general body meeting a hian pusiro thram loya chairman joint VC chuan khwaleni inam hanpuia DFA committee member te baka Zone Football Association paruk IO pasari cheule First Division Club pariat IO panhi cheute an telani. Minister K.LALRINLIANA'N MZP headquarters Kolasib BUATSAIH REMNA ni sangni somni pathum LAWMNA hun HMANPUI. Nizan Khan NPR Conference Hall Kolasib Mizoram Pol Kolasib headquarters chuan REMNA ni sangni somni pathum LAWMNA hun an BUATSAIH K.LALRINLIANA'N Minister Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chu khwalian ni in Pvt.Ltd sanga Deputy Commissioner chu khwal za omania Pusi zo hmanpuitu advisor MZP headquarters Kolasib chuan resource person ni in atel pui bok ani. Minister K.LALRINLIANA'N chuan Mizoram mipuin Chama wanga har sanan satak an to laya sorkar au nan cham do pol din ani dante chumi atanga nam movement pian chwadan le sorkar lai puine na anin dor na sang sang kalpui ani dante atar langa remna le mon na swal chho ani theina na malak na sang sanga hian kaushan tlomngai pol le Mizoram lai pol te anchang kai thu soin ram boy ber ni chin khatuna chuan ramral muang ber ani phatak thu asoi remna hluzia she thar turin le remna le zalen na om theinan zirlai te chu an zirna konga chanem ngai tak le ram le nam hmangai na le ti ma son du na nen zirna kalpui turin minister chuan cha bokani Khwalzom Pvt.Ltd sanga Deputy Commissioner chuan remna siam tura Mizoram mipui torna na satak athlon launan remna le zalen na kan hlut thiam zel apoi mo thu soin kovel ram sang sanga remna alo a omlawa wangin tuna boina na satak an machon mek thu asoya remna a om chun zom zel theinan zirlai ten remna an hlut thiama ramin mason na mel thar mo zel theinan thiam na chortla ka zir chu apoi mo thu asoi
pusi zo hmanpui advisor MZP headquarters Kolasib chuan zirlai te fuina thu soin eizon na ngel nget nei tura te rei pe apoimo ziate zirna hloting tur chuan ruihhlo laka fili matul thu te mizo tong ziak le chairman dik inti mu te apoimo thu asoi puef zatona XMNA tumpui Kolasib chuan REMNA om theina na namsi peile mi puite torna chen khatar langin REMNA om hnuwa chu tiang har satna om tolawa zirna an kalpui theite zalen tak an ko satheita chu LAWMNA chang she turin le REMNA le zalen na hlutna chang she turin acha bokani REMNA ni sangni somni pathum LAWMNA hun hi MZP headquarters Kolasib in BUATSAIH ruihhlo treasurer MZP headquarters Kolasib in kai shwaya pusil rodika president kalkhomte LAWMNA tho soin namlamte entirani Tuireal Block 1 Congress Committee in Nimina Hortoki-a political training and BUATSAIH hmanpuitu Mizoram Pradesh Congress Committee Vice President Thanzara chuan MNF sorkarin an sorkar dawna an thil tiam an ti hlotin le silau abu siam thama om to ti asoi MPCC Vice President chuan MNF sorkar chu Chief Minister berin suma achil na sat ema wangin a Cabinet Minister te po an achil phawek to a suman achil na sat awang hian an sorkar ma a mi puite hnen an thutiam zongzong pakhat ma ti hlotlin an nei lo ti soin an thutiam an ti hlotin lo hi abu siam tham ani to ati Thanzara chuan BJP sorkar hnuaia rampum chu soilau Chenom State le Mizoram chu ngeya po politics sawanga buai mek ti asoya BJP sorkar hnuaia Christian ten har satna an tok meka Mizoram sinot po intun ma apek ngai reng lau income tax noi enge mozat an pek ngai mek ni in asoi Congress party chu sakhoti big nei lau sakho zalen na du tu party an ni ti shat atul ti asoya BJP hian Mizoram MLA pani khatal an nei theinan nasatakin an dabdon ti soyen Thanzara chuan sumpo an the chuak tam ngam karing hei hi BJP in athopui MNF party an rin zo to lowang ani ati ZPM chungchang soin MPCC Vice President chuan Than hol aten an khum an ken hial poa chhuat dayamin mutir atidua hetiang mi hi Chief Minister ani ka ring law ati ZPM how to pakhat pe chuan ZPM hian MLA somni pakhat hi nei ta ila kan sorkar ka ring law kan buai mei ati ni in asoi Block Vice President REMNA shwa in khoma hian AMC Corporator MPCC Secretary ni Bokpuro siam heta po in tho asoi ni MNF General Headquarters in Pathianian Lauchuan Kakalngam to Lautitu kum upalam ani to hnu anat na kher takin atlak buak chumi atanga pathian ti damna ro pui tak changtu Deputy Chief Minister le MNF Senior Vice President Puton loya hi MNF chuan thinlung takin kan chuang ati Voin Chanchin Thar lakhom tu te ma a he thu hi Media and Publicity Department MNF General Headquarters se chuan an soya Mizoram engpo lo thleng se ramle namta na hi mem kan sakwa Christian ta na hi mem ti ngei to ama sa thin ani a sorkar mei ni lavin MNF party tan po hian apoimo emema nationalism khaiding tu ban poimo ani a namsipei army chief lui ani angin XMNA ten pa entaka an enani anti July ni somni paruk sang ni somni pakhat khan Assam chuan Mizoram ramri ron lutin kan duty post an ron lu chua heta hian Deputy Chief Minister Puton luya thuraulum chu kan duty post hi tlaidar ma in engtizong po in kan let tur ani ti ani Chief Minister Puzoram thanganian soidunin thutluk na lian tak siam ani ta a silai apuak ta a kan ramri kan let mai ni lavin Mizoram in ramri a nasatakin ma kan lo son pha ta ani antibok akum lautam deu to ma se a department and call ani emema zirnalama science subject background nei alo ni boknen technical thil thengin a shebel ni emema ani hauna hnuaia hian public health engineering department urban development and poverty elevation department le Personnel and Administrative Reforms chuan ma ason sa emema zoram tan na ro pui tak tak le chin chhat lak tak tak thanem tak an thokani PMAY Urban Housing for All Noya in sakna pek sanga somni paruk le sakzo to sangni zathum pakwa an umto a tunhnaya kumthum chungin self help group zani somni pasari din feltoni in hengzinga self help group za somkwa pangate chu revolving fund cheng sing khat theu pek an ni to a shelter for urban homeless SUH district soma shelter som pakhat sakthar ania home somriat pakwa hne na chanpui na pek an ni
shelter sakmek pathum omboka DAY-NULM National Urban Livelihood Mission Employment Through Skill Training and Placement ESTNP hnuaia tunhai kumthum chungin mi sangthum zanhi somni train chho anni to a hengzing a hian mi sangni zanhi somli parugin thataka pass chuakin certificate andonga chungzinga chuan mi sangkhat zanga somriat pathumin eizon na atan an hmang to ani self employment program SCP tunhaya kumthum chungin SCP component hnuaia mi mallon mi zali somni panga hne na pek chwa to ani a tunhai kumthum chung vekin self help group loan SHG mi somruk pakwa hne na pek chwa to ani heiba ka hian mi mal group le SHG loan hnuaia avain loan pek to zat zanga sompariat ani a NULM in loan rule na apui to zat chu cheng noi za somni pakwa sing sari sangkhat zathum somriat pakhat zet ani Parking House Support Scheme pahos hi state flagship program ni in February ni roksang ni sompakwa khan Honorable Chief Minister Mizoram thangan honga scheme ina tumber chu khopui chunga motor park na tlem tukin traffic jam asiam sutkian na ne duana ne pahos noya mi som pakhatin fill fight taka zavin third and final installment pack to ania tundin mona pahos beneficiary agreement sign pui the first installment second installment le third installment pack me the mi zanhi pakhatan oma som pack chwa tur za thi cheng noi sangkhat somthum paruk ani antibok Chanchin Thar kan puan thei chu ni